Get the point. Take a step forward. Omuya tatinga sai na atene susu abana bawo ekerongo letalinga nelindi beliana libeliao. Wetera setra Yesu Kristo yino moborito. Oge tabu yokurenela emerongo tato neyamo asome isano nemo na awo ntagete kubwata kurwa na ntagete kuchaka point ntangani. Na alo lilo mwaka ukurukwa kamanda nwalenga wono na kuruji mwaka. Mira ngorake. Akera wasome getabu yokurunga okuiranira emerongo tatu neyemo asome isano nemo no amangana yakurwa. Abantu banyasaye tane wote abana bomugina nora nao kuruse kumunge kukurwa elinente bya baisike banora nte bya bamura banora nte bya batukuru banora nte bya bichukorolia bya nora amanganaye ngobwate basi wa abana bomugina nora enganera motene nabakongu Mobabaremu Mobasa koiruka asento ki Mobabaremu Iguna yateba abana banora Mobe abaremu Mobasa koiruka ekyagala Mobasa kobairuka Iguna nila oya chiruya Mobabaremu Mobasa kubairuka ngaraiteya yasalo byowa motenne bakongu mobabaremu timoboboa ekyagero monene yasao ino nagende amonainwe haleluya dikore yango boy wera libyo kuliko Eliata abaiga. Mo baisa kubairuka. Mo babaremu. Ekere yosai. Nage ndamo na inwe. Abaiseke. Bobo muna nora. Iwanale kwa manyia. Mo aboa. Mo iroka. Mo baisa kubairuka. Ekere mo koyo chinga chino. Hasemo kamengete. Hanya mo kamengete Nairobi. Hanya mo kamengete Tanzania. Haya boka beta asemo meyete nyasaye agenda monainwe azenda Yesu abana bomongina batigaira nyasaye itaba echinguru nyasaye itaba rendi nyasaye itaba gwire nyasaye itaba rokereye abageni banora mwaru kinsemba hao mwaru Nairobi mwaru Mombasa Mwaru Kisumu, mwaru Wasiga, akera moko genda, nyasao ito agenda monainwe wekakanakare. Amangana ninko bajabana b'Nyasaye, asobo bimobo, nigo tomenye tensembe, ensi y'obukongo, ensi y'amalwaire, ensi y'egisegi, ensi y'okurwanirwa, lakini Yesu atotebiriga, ntobesa kuobwa. Anda onsia soko genda na genda munaye keni yenso gokora na kora munaye tora agenda buya nyasaye genda munaye iga abato korobo mongina ekinale kubasabera na abana bo mongina ekinale kubasabera nyasaye to abasisunye asidra Yesu ekitware nta ndare disegi ndare dikorwana ekitware nteira Anyo nubwate kerengeli kebego chase nkeye etwale como sabera kerengeli kyo kere asidre Yesu abana ngeronga abana kwayanga ekitwale osaba twins omonena atulindi omonena atubwiri omonena atuikange asidre Yesu iwa naina maganandi ona bani bomongina engana ko batabineye etimumbwate kurandire rasa bana Nyasaye iya watabanga don't quarrel on the way nakeka kusiyo nagi don't quarrel on the way abana bomongina nora
haba muramura na baiza kumura mo baiza kuomana mo mana kuomana konde na babatayo mama tayo mo mana mo ganye mukire igo yensa barwanirese abantu ngo tubali bo mana abantu ngo tuba takesegi abantu ngo tuba takabintu bingao inje gina ko basabira mo mana amanga nayo kuomana na ronde ko batebya kayamba ngana ya ruete litukerimo mo murayo mo oyo kurukwa Joseph mumenyete no mwana wa omo oyo mo Joseph oyo Yakobo Joseph mwana wa Yakobo bono Joseph oyo ni ale ngomo kasise Joseph oyo ni anjira mona ise Joseph oyo akarota chindoto kayaga na mwana libe kuikaga ajango nyegi kono gunguri ojirange verango mugaka ongo nyene ekito kwea gina batebya momana ojarali naingwa mwachira to besa kuomana njera kogenda ayokire igo norore ndokire igo ko batebine kengane yebwate ko chimoine bakamukiwe bana iwa to besa kuomana njera kogenda Joseph mwana o Jacobo aranjuna ise kobuya akaramwancha bamuraba muabo bakaranga chako Joseph wanchiwe bagachakesegi rabachakesegi barateba omoisinomoke na ine Joseph agaikase akaona jindoto kaona jindoto agatebia bana ba muabo erakagoka agateba na iguri gentekia na arotire gentekia oikantebia bana ba minto akabarangiria akabatebiga abana ba minto tiamateri egento narota akaona araire egento kyangire niki tara tuagene na inu twese bakasegeti twasa ko tinge tingo kila moto tenye chai kila moto tenye chai kila moto tenye chai kila moto tenye chai bo sai kila tigat tingo chiale chiate na tigat tingo chino chai tan ne chiale bugika chata ne bugika kaye chai ko se ngoro jire kai jire ka tigati haye ekera akobaireza ako batebyo nganayi bakamuriga ya aye nomoke ya aye to ko mugambyo itu Joseph na bado mugambyo ko ngia badebedi tanji ndoto yokaiga bakamuanga bo karamuanga bakatebani bamuraba mi tiko moshire sise toka ndigeti toma kanyero baka ndigeti bai kala zororo bakara oberia na kila wita Joseph kala oberia hadi wita Joseph kana ise akamotebia ya ndigeti orore asabara ba mino bali na no bali ndangira kago kuana magana ntakora badiri kubu mutakora soma kora badiri kubu kago kuana magana ya kai kiro kanega abaga sibakari na chose gwa sakari ababara abange igo bakurubiria baite Joseph na Joseph buga igaisa komotebia gendo irira bana ba mino gentoki endagira Joseph gako genda segeti
asaba na bamwabo akagenda uri buya kago ikororo atanyara bamurabariya egintu barubiritie neseki nere barubiritie nano Joseph ekiabuguretie nendagira akwira bana bamwabo kakubaire ndagira erabo ogete kabana bamindu nari tirinda mubiki muno bana bamindu mwajerigire ngwete mubiki gete munwa kiba kabako baire ndagira baramwe baroberetie munagonja tagarigege umuntu gakwangete nakwangete nobori ndagira magongo makobere nobori bintu tukomwaiye omuntu nomuragiria omuntu nomamena omuntu Moroje Joseph na bwene to kwangwa kabwate ndara na bwanu to goitwa igo muntu Joseph oyo kabo tindagira akorira bamwabo abamwabo bamuruje busa abamwabo baiweti bamorare nangira ko badabara bayesai onyo koruje busa onyo go pimite busa onyo roge toisaini onyo roge kini gira kore tato itore iguru koika kurwaniriri moni wede bana agene tako na kuoma na njira kogenda takuoma no mongna tia kuoma na ngomu musakira onyoma tuniri chambe busa tia kuoma naye takuoma naye tege rojo akwe tia kuoma no mugaka ngomukula nyoma tembo saigo tia kuoma na tata moya ale kunju ara magana bo abe buya sekretari ya Yesu Joseph bakamubuata igoma tete utomuri bungu mutu kana bamubuata bakamuruzi cyanga ndatoko ero zubwenye kana bamuruzi cyanga bakaliye ngite bagaita bakanyumura cyanga kirya cyose bakacumura manyinga kana bajimura manyinga bakamana kuburi cyanga kirya bakara bauta bakara baburi cyanga kirya anye Joseph bamoni kibesha nawe kiguhita baba besa na bebuhita nabo muntu akora besa kako begire yogo nabo muntu akora besa ukuri pie igebesa niritina liyama kabara yasai nona suri ubwo muntu agwateresa yawo togaenda kubwati boire nabara ukumbura ko ite kibesa Ezini jomo ndebeze na ndo azikumuza bilo na muweta na gage. Ole wote mweta no moto maana sana asa kumuza ba. Ebe sanembe lakini Yesu na turwanere. Iwa. Wana ki Joseph ao nigwa bakabata cyanga jiria bakakobera ise. Kera bakobera ise Joseph nao nigwa akagenda. Ekene murungi. Joseph na itire osagao nigwa. Kiba kogenda bona asise ila buli cyanga manyingoka wana Joseph ekerao niwa nao ni ukabere becyanga usaruzirwa nabokuruzi kucyanga cyonse mona munora nabokuruzi cyanga cyonse nabana bawo nabokuruzi cyanga cyonse ne amati yawo oyo kuruzi cyanga tanga mamu muntu namorogi igomotiri cyanga usira utira okotiri cyanga usira utira Okoruzi Joseph wakaoni wuri musa lakini gakoni wa igagoteba iga nyasa eni dale Kurajira akere Joseph wakogenda ero montata nenetie iga kulukunya sai iga goteba babisabane muna banengeretie anya no nengereti buya anya sai go ikonende anya sai go ikonwanirire igona ko basaba baminto bawo so kamane mo tunano ko kembe tenjira ko so ko mutara uti witia kore tawo so ko tali usaba so
soka wata Nyasaye one asenko gane tinko manya haba bisana abantu bagitana ine Nyasaye wikaku wiro ikubuya izinde Yesu. Bwana Joseph akaonwa bamura bali bakagana bakazize nditatu mindu mwenu mindugwe ngibaka moroga kirege ndogi mwenu mindugwe lakini nagwende lakini kutenya abantu abangiga nona matanga atuguja abantu tali bonse bakorekene bali bakorera bakora buka lakini akatu kuibere bintu akora bakora buka ogotoka gisani orre bakora buka kizeru mutri kuwete ndikiga moina ogojogira moina ogo kwalega abundu kuwete ndikiga mune kiwete ega weteri ega ndikiga ndikiga ega agiragi akora mutri kuwete ndikiga ma tu mo trabajo no ko ni ndi ki beto ni jend ki ya ko olo de ko nana ko sama sakarare amangana imbona ta ko sinkare bamura bamwa Joseph bakalenda sisi bakuri ndende tuzibuke kwiti isakarira akarera ekiagera arocha maninga arazichianga chumwana ye oyo takwete one tuwe wanaima. Verse 7. Soma kidogo Genesis 45 verse 7. Together. Genesis 45 verse 7. Yani umutaka. Hewa dawa. Oyako Joseph. Oyako Joseph. Awotebaiga. Nawotebia abana bamwabo. Nyasaye ni gan tometemba tanga nerenwe. Elinde motigara asense. Nakabamoya ase. Oh, toleka kwa bange. Omongina nora. Otanga niye. Otigira abana baye. Tigira abantu kuru baye. Nyasaye namenyete munomongina tangana. Nyasaye namenyete nga noro otanganire. Otigira abana baye. Banaiwa. Joseph oyo ekerao niwa. Bagatiga bagogete. Bagatebonjire. Ntago ne batebia. Kene ke okera koreke. Agatebana bamuruoti. Otira sembera. Agatebana isaine. Kene dikeyo. Naomba demwe. Na bomo ntaka ketenga ngukuru kuwote byuka. Neje byuka sidire Yesu. Omo trado etago kwera. Bwa etago kwetindikwe. Na no mwana tatuka. Na ne sekoritaika. Na ne nyumba tetuka. Na ne ngobete tuka. Na na bana batoka. Obeba bangu sukari, yuya bangu sukari. Woe yata letekwe, omwana otokiro, ochire university. Woe yata letekwe, enyomba atokiro, permanent hallelujah. Woe yata letekwe, ya biokira se yata ya Yesu. Engenja bantu bata temukwe, imori kura kumobe moyo, azidre Yesu. Abantu mbere bakembe tukwe. Bantu baka torokana babo mitu tiango kani orio kate batorokana aitaku na kumana inga kinaba ri jere na kina turu mwaguri ga tiga kumana no no mwago tiga kumana ngano kiki kaina diriti asatali kwa yiti no kwa yiti sumu guju na ro ikwa ro jina ndo kubwenete taku na kumana kiga kiki na kikyo na reze buranda na reze burayani na reze jomo na ne jomo yo ngobyo kara se ya Yesu. Abaka mangina bale bakumana baka bono maka kiyo kaina riti ngoyo ngwate ichanja wesa mwaka kuri janja manane ro wetu ni mwaka kuri mwaka kuri janja wese abo mangina kimore itikiri okora mumuntu okora ni janja wesa ana koro muno kora kende si kenda manu muti kenda ye
Ganda lene. Kabla zili janjabe. Ditige. Bide. Ngani baba kisaro mintu kisaro dingo gani. Muga koria bole tukeli ngo kumye munese ko ba. Muga koria bole pesi dia bege nyombe bole na bujandika. Pesi dia bolo muga koria bolo kono kubo be. Tali kono la kole kuya. Ana mariga uchujinda ukunulia. Abo tutibusa. Muga koi murindi. Ini muga koi baba. Mulindai. Mulinde. Muga konta kuona ngajukuru muga kangi tiko menebuo. Pesi elia muga konte muga yoyo. Kuikarangi na rati kita kukurekindi. Kula pamanyindi kala pamanyindi. Muga koya muri gwakuri. Muga koya muri. Mutika bara nakari jana mutika bero. Baka mutika bero. Igombono igwa. Jose wakamatebia. Homane no jigete ingachaga. Ekerenacha ingakobakonya. Igotwatira tosabera abana banora. Oyo tata se Yesu. Hato kumwa Yesu ngaka. Oh no. Inchale gacha. Solo muraba mwa Joseph. Mama ti Joseph na kwete. Baga ikaroro ekera ba mwinchara ya chire baga ngasinali indagire kai baga ndekura. Baga tabonsi. Baga ko Joseph. Baga nyana Joseph. Lakini mama nya Joseph. Kama uko baga motebia. Intuna abana bangu. Abango bamotebia. Abaya Yakobo. Tuna abaya Yakobo. Mbana ngamone seino. Etwale ngikumune babiri. Oyo mwana kwete. Na kyale kulukwa Joseph. Na kyo makuru kumwete. Ngaya jete. Lakini akaraba ukwana ngore basibwabo. Igomoni ngwete badawa. Moni ngwete bolo. Omuntu oli otakere ukwa. Omuntu oli otakere taba. Oli otamo tagete. Tagete batebye. Mobiso. To musabira mabe. Musabira habe moyo. Ara munungu sesenigwa. Ayenta gete nkomanye. Nane to na kuumana. Ekuumana kwangu kotata nikore. Omuntu oli otamo tagete. Koro kale gisiente ngababa ntunataka gaito mwana onyigwete nero kulika bantu gakingonyango. Ngonyango mwana wangu nyina bantu. Omuntu oli akera koro kabosibwao. Akoro kabosibwa atago takire. Tago takete mata mubwakire. Ore gukoro karija mwana mubwakire. Na itaba mbia muno mungina ngakubate kitoko. Mate bya. Ka kuburi gintu. Mo ayenyira mbona ni njoli ba gukoro karija rumujiyo. Onya ko watu mwana ra konyo muntu uyu. Tanyo mwana iga. Otuoyona. Gesaro lyo njaiti. Ugasukira urimo. Mwana na atandikiti. Kora ndo muntu kwale gokonya. Ngezale kwale gokonya. Mubaroji. Muna baba gekele. Mubaroji na baba angete. Mubaroji na maiso. Goja bari. Goja bari kisi. Na muna goja kisi. To mwanga. Ali mukwani asegere ya Yesu. Ana ko kama mabera buya. Mubekira mabera kumburi. Rochi chai ningi. Mubekire girasi kirige korora. To mubekire gita korora. Oyo kunyi bichane mubekire binywerete. Se kusiba. Ka kusibe menyo tatu. Ko bateria ge tota na koiwa. Kanya sambu dum. Iguna ale to ge mara. Igwa ngale ge mara mune wada. Ya wate baiga. Bagaiko. Bakanya Joseph. Joseph wako bone bare ngabuli. Twana ge kumune babere. Oyo mwana kwete. Oyo kwete bago teba Joseph. Na rote nene asubusi bwabo. Some kumune isa. Mune wada. Kumune isa. Eyi yo motaka. 45 verse 15. Here what baiga. Joseph said to them, "Bring your father and your family back to me." Parente. Pons iga. So 15. Oh, hey, yo kabati maizo gake.
aye Yusufu akabanyunta arabisabaliya akarase bari na nyuma yayo abamu abo bakagosoni nere ngoyo banyunta oli bangete oli bagejete oli okogejete bono numurete ngoro kazore ngoro kare atigata takurwanirire takuna kuoma naye obizo ngoro kare nande gakoroka mwa boro nyeboro mwa tunye kero mwa madasi nyekaro gakoroka mwa yaganya kero iganda tukomanya takuna kuomana ebisi ya onjirabire takuna kuomana baba ebisi ya onjirabire bone guna rutimate akabatebiga genda mwana peso iwa bana kusoma soma 24 1 24 na kuri yawo 24 ekera batuma seisara tena bamwabo bagende sobo nkia batuma sobo bwaiwa iga batuma kagenda mwana peso acha koratiga atara batumba akabatebya abana ba minto nje Joseph ulimwane nonde mayonde orojo montara gotebya uri utata gityo koroga ninjuri nakira kore ninjuri utata gitiru umwana nasome ninjuri bana toragwana munini torajye mumune kindi torage kuru tumbigite ore yangambwate ngobeka yanyaga ninjuri kwa tata giti oyo koerezwa nanje kutenazo montoyo hakuri nzinga mungu ndege amuna kwete giti kino kuguna kwete taninjo mumeza itani urenge meyao igo saitani ori urenge meyao muraba abagasuka akabatebiga genda mwatebie tatu minaje sawa na wewe kodeba mo wasa kuomba na njera bas ingia bata imwaigwa ingibara omanene boko lengereja bagasa kubora ninga bami dinina ukati into itajose mokasinya dina ukati into amoni mokasinya mokata murute ngoro ime akabate imu bora niemio inu mora ndoko na buka bora ndeta tabaka ko mutakatiko mu ngetini kukwa nikira na kwande ndi mokasinya kama utakakira dada tuakutumba ngoba tumba oli twakungani tokuru Joseph Joseph moya ru twakungani kimoya ndikukwani kindi igatukani tukwana moya ri njwa tokende nange na abasa bina bana banyasa oli nyasa omuntu ndale ngene tinga ngokwali oli nyasa omuntu ndale ngene tinga ngokwali kindi kibi abantu batorengere tibubi abantu bagwiti baturure abantu bagwiti batubuyuki abantu bagwiti tutwali kindi abantu bagwiti tukumuntu lakini asenge ya Yesu moya tuli bantu bagwiti kwane kindi bantu bagwiti orokane abubitu oya tari Yesu kana tokwete Anaigwa oya tari tata kana ndora kana tokwete kare Joseph akabateri muomana naingira bateri bakakamura takuomana umukungu batunekera mauti takumana umukungu batakona kwa nibi tumenyumba takumana umukungu batakona kwa nibi ubusi nyumba takumana umukungu batakona kumubongo batari kohera takumana mugaka takone kuma naye bakambari bakumana umukungu bwatiri jere minda bakaka yemba irimura bakaka bakumana umukungu batakona kuma batari kohera bakambari bakopima bakobusi au bimere to bosi ako bimere to bosi mwaga diako ni no bimere mokungu bosi na yo kukwendera o kwenjera ko awa te maka ndobi mo bosi ndubima bo bosi liko ndubima bima bwanga bantu wabima muna kwanga ndero oleta majo mena otanga no kara kajingeni muna tanga no kara kajingeni ka kurgo jingeni ne sema ki jingene sema je akuruga
Oi kagatia. Ona kama sako ragira kuruize. Kuruize guli. Oya kuruize guli. Gakora kuruize guli. Aile ro kai karajete. Umana wateka babu mwaga. Bokuma bodi kwale ka ngobo gono. Ngonyera bana kirutanga, ngonyera bana. Halo, ndango mwana mura, ndango mbalole, abaka nkora manyina igwa, abaka baminto igwa, onye gwata ka bopimo bosie, onye gwata bopima mate, naye njalego ita, oyako ndara liko, owote mesa to kubo bari kwaruga, hade kora bagera abana, munoko bagara korera, ayota likonyora, era igotete, ayewatire korenjara. Ako winga mwaka konya ngaba. Wosina wapi makonya ngotokonya ngotolagirire. Na wapi matokonya. Tokonya tulagire mwaka. Woso bosina wapi ma. Ngo ira nariko. Ngetiganda yo. Ngetiganda re igo tingo jiriko. Era ninjara lo sene gotete. Ngo korara njara. Takuna kuomana ole bisiya wisie kwe yamada magana yo moyo Joseph wa whatever magana yo moyo naya bana Joseph ni moyo abana ya sai ni moyo kola ku Joseph represent Jesus. Yes, Joseph moyo na lo go tendra. Yes, why Yesu akwabera na Joseph akabera abana bamwabo igoyo lensa ingo saba onyo noko osaire mwabere Yesu na kwabere ko ikakana kale na mbende Joseph akora Joseph oyo abamuraba mwabo niki batenete abamuraba iga nigo batenete ekanisa abantu baro bawotabigwa genda asemechie genda hasebinyoro mwana tabantu nabubaliya Joseph hatumito murabo mwabo bana koenta ise erinde isache na bana babo abajite kaibagocha bacha senyubele sai ikibayo koro banyore Yesu munatura na inkena abatumire kimokoruga to nakuomana hemechando bwate to nakolera abakongo bwate murababona ka bange bakora kora nge njakaide kina kwiriti ko tabwate no nechingini getija tabwate no kende getija akini jipara na ama tukumne gaji bibine ma jikumne ko bango na ko kenda mono iwa Joseph wakatuma bamurabamwabo genda semechie mwetabantu bacha Yesu na ingena batumire komo koruga hanya mwetaine genda mwanchane azitra Yesu. Joseph akabateria hamangana manene akabateria mona kuomana na ingena batigero marembo Yesu muomana muna mwachira abana bomongena muomana abatigoro muomana Isaya 40 ekemugo yazita yegoteba rariye ngene sai rariye kira Yesu orariya sabantu bachandegete orariya sabantu bangire orariya sabakuramwa orariya sabangire obatebiga Yesu weka nero kolemia Yesu weka nero guturia Yesu weka nero kulinda nangira basabirire Yesu atolene kurbana kwa ikakana kala. Haleluya. Kitabu ya Filipiani 6:2 manangebere watabaiga 6 manangebere Filipiani 6:2 manangebere natigirau nakia wataba 6 manangebere ya watabaiga ngana yo mario 6 manangebere Filipians ngakyo byale bwaito igorobole o byale bwaito igorobole no nago turubolemo o byale bwaito igorobole no nago togacha o byale bwaito igorobole no nakone kokondra o byale bwaito igorobole igabana yo sai nale kubamanya o byale bwaito igorobole
nobe komosirankwe obyali bwaitoiboroboe nona kongecha obyali bwanigoroboe nona konganga obyali bwanigorobore nona konire yokonigereria obyali bwanigorobore nona komogorere obyali bwanigorobore nona konganga obyali bwanigorobore nobe komosirongite ngite bonayo tikali gokunura ngite otikali gokuria ngite otikali gokutuninga ngite otikali gokora kende no ngite munora ngite obyali bwanigorobore no mekara mosira obyali bwanigorobore no njaya nywa maji narara ayuri yite batikuibute ayuri ya mandazi obyali bwanigorobore haleluya igoyo kwanga kayo obyali bwabore bali bangire na bakubyuka bali bachaire na bakubyuka lakini ali adaji mate hata baiga korwago na toganye tomotoria amana Yesu Kristo haleluya muratora ingotoganye te omotorio ito na Yesu Kristo amaborio ito na Yesu Kristo ama kweli tagotogosa ama kweli tagokogosa nogenda Nairobi nogenda Buganda nogenda Buikuyu nogenda Bukamba ulige yokombekera endongite obyale bwane ngaibure Nyasaye abamonainwe karamokurwa asindira Yesu Nyasaye atuekerenkeye asindira Yesu barenga bato mano diato le twenza gatokurwa ndangondra mabako Nyasaye itaba sesemie ni ya Yesu Kristo yomaboreto. Get the point. Take a step forward.